The address no eye Kuro Mu Te Sen omanfo bi akire wadwen se Kuro Mu aye hye na se mu adwo no se no wotire mu. Kuro Mu Te Sen eye dwumadi a Adom Kasee si montene so Ghanafo akwanya ma wonom kire wadwene e wo niam bia ekoso wo man mu a wosusu se waka ho asem a aban adwene beba so ama watumi aye na aboa ama oman akonkan ne senti enei Ghanafo bi a wonom ewo Spintex enya akwanya ewo dwumadi so Kuro Mu dia ayehye pa ba ya bre wa Ghana abze ese se mu obi oye lawyer o man oye lawyer o Ghana abze edi president bi ebuda na kufu de dia ye na ya chimfo bawo tese president won born hom body ba kokran mo be di president bi emu da tese se achim ni kura be di president ko ma biem ye hia chimfo president biem president we nya president o say na be asa ka mu yini free o na ka president for roba ye hia oban we amba bua o man Ghana oban management na say obi adwuma say unta tax unta bet was me the tax onu ye lose no de bibra ye lose wo de bibra me lose na say me de gaga me de wate o ye kasa to kwa o pa to kwa kasa to ye ya no wate ni de every we yi be na home o dis kasa on fanya hwe o dis kana on fanya hwe o dis kana so na o dey enjoy our office na e bring it na come there na o enjoy well sesi ade ye as a youth ni de ya setena mu aye den no kra nyame ni mini some of us no ye sori anopa kra baby aye di etifa kra ye hu de aye nye ye ho ena oman no so no ye mpanimfo no twitwu no omomo aye youth no ye try as much as possible say yes ye afem there no you can see from behind youth ndodo na ye struggle person yenye dwuma binum ye company works company so at the end of the month no yenye sika bia na ye dituawo iti ama ye ho tre some of us ye rent dan ye high ye ne ye yire ye ma just asetana ne mu aye den no kra nya me ne mu ye den oh Kuro Mu dia normal na ka mba me ka be boa aban a o so nse ade a ma ne hia pa ye kron Kasee atwa akra ho ahia no de hia be boa ma ne pa ye train like Kasee as a Kasee enya train ana say tamatu Accra as enya train asama to Accra as enya train better expenses am there yen kola na there ya boya bla no if it's expenses na there akosoro kakra Kuro Mu de Kuro Ma ese o ma Ghana they say they are o ma ne kon there bro ye musu kra they say ti o ma we ukuta ebia 2000 kra unwu de ode na first no kra no ukuta 30,000 a utimi nya o taxi bi na o dia ayo atwitwa they say ukuta 30,000 na o de to abobo ya na de to e de ntina o ma no etimi esa they say moto first na to no 1,000 they say 10,000 e de na o ma na etna mu a ebia ntimpani fo mu de mu kasa mu mekasa na ye hu se o ma ne de ekọ no ye hu de ekọ ba ye say ni ye mpani fo no ye say ye hu de ekọ mo infect mo de ye kasa ye to e ba se ye to bia ye to piota 50 Ghana kra mo betima to obi ntimi nto mo de mo betima to ntimu hu se o ma no mu hu se emu ayeden oh Kuro Mu nya kura me my hot fan na me gina yi me ni abre ko maybe am just Spintex am tie ade chi a eye dimpa so be nya aduane menye sika atum botom am be kase me ko topi otokra no aja enyina ye nam ye se eye ejuma me ye ka ejuma me for kwa mentimi nto for price na akọ too much ye hu de ye and at the same time no young boys say you organize ye hu so I say ye bet kakra dia so ye hu no taxes akọ too much enti ye hu de ye enti ye pa ban chop pa say on to me just ade ma ye nya sa ade chi a ye be ne nam sa na be dane so so obi dam bola so akodi nkwasasem enti ye pa no cho onye bibi ma ye hu se o man no ye nya se ne na obi jai to ho enti oba on so ma bibi nda na ye hu se sense ya ha say baby ayete hu se aha nyina nya fe ya be pam amanfo wa yi containers do bi be ton kwa to aduane di kwa eden ya be pam amanfo ento hwi about 3-4 years nie omuntimi nya adwuma bia wa ha biom wonom eden sem bebre na atudwa yekoso ade atomanfo anim se baabi biara a wo no yeduru honom a nsu benya akwanya na wa kire wadwene e wo Kuro Mu Te Sen dwumadi